Hi! For today's video, magbuhat ta og piniritong manok, piniritong patatas with onion. So first, hugasan nimo ang manok, dayon butangan nimo og apple cider vinegar or bisan unsang vinegar. Then I add toyo. Dayon add salt. Then black pepper. Dayon atong i-mix. So ato ni siyang i-marinate for 30 minutes. So while nagpaabot ta, atong panitan ang potato. Dayon atong hugasan. Regards ko sa bitbiron sa akong anak. Dayon atong sliceon ang potato. Human og slice atong butangag asin, black pepper. Dayon ato ni siyang i-leave og 5 minutes. So while nagpaabot ta, magpanit ta og onion kay ang ato ang potato atong sagolag onion. So ready na ang tanan, humanan ni siya og marinate. Magkuha ta og edible. So ayos corn oil kay mao man gyud oy naa nya ganahan kani ako makagupa og corn oil ba. So magkuha lang ta ani og gamay atong ibutang sa kalaha. So init na, ato na ilunod ang ato ang onion. Sunod kami potato. So magluto sa tong patatas ato ang prituhon ang manok. Kaning oil nga giluto na ko ganina sa patatas, murag gyapon mo ay akong giluto sa karning manok. So paabot lang ta na dira og mo brown pagka brown na ato ang balihon. Dayon magpaabot ta og maluto na. So that's it. Luto na nga ato ang panihapon. Piniritong manok, piniritong patatas with onion. So, ready to eat na. Thank you for watching. Bye-bye!